Also ja sem nebyl Struharec Juri, miestem też no dlejší čas jen kloštorský, ale nebyl Struharec, to je naše Kupo, to je oko 6 kilometrów od Nebelci w směrem na Kamjenec. A tam so taki círošk tam povedz a sluša do Nebský palec, povedz en diel do Nebelčic a diel tež ižo do Ježova, also dženca Kamjenec. Keď te meno Struharec, te jene se musela za to o to přijde, že sú tam tež nejaké kirky zade nás boli. Tež je ta hypotéza, že to přijde od pštúrov, also forele, ki sú tam v blízkej riece Javornice. Ale no ja to viem, no ja četam, to je moje necadeku dala, že sú to datum roka. Na tym kuble bieše jenu obsedžar jen Strauch, to najskej tež Nemec bol, tu je do biskupicnika Učanov. A po ním sú to jene Roblec převzali. A všelijaké Nebelčany, to sú tam ešte husto brali Struchroblec, nicht Struharec, ale Struchroblec. A po tych Roblecov bieše na koncu bieše tam jenož dvaje neženjenca, tak, kajže to tam zvažno było, Jozef Pieczestwer po nich tam přišel, to Jozef Hanna Kralec z Hory, powiada Wietrowa, to potom z Dzidziwa, a mój dzied pokazał się z Ralbic, tu się ją potom ożenił, 1904, a od tego czasu się to pan Żurec, ale to są jeszcze Struharec, albo Struchroblec byli.